Với ni som pathum July ni som pathum 2021 ani a Sunday ni a với chu kan right thei si lo vai he action camera pahni DJI Osmo le SJ Cam SJ8 Pro video te hi kan ron en chin don ni footage video ele a camera eng angin nga hi ein an lo na ein that na khoi jok hi nge tha ti te a wait angle khoi jok nge zau ti te tin a camera khoi jok nge zoom dol ti te kan en don ne a tir tanga top thangin ka video te no en don ne me zo tong nge in tinga review te kan siam thei nang ni point in lom ka ringa chan chu lei ve du tam takan om ti ka sia ke nge po me zo tong review hi ka zong thina om lawa hi first time ani em chuk shelawa ma se ka shiat dana chon ke pon en tur ka hmu lo ha chon in hu bik ka ring lo ni hei asai sa hi chon a in ang tok khop maya ama ro chu a wait ta hian Osmo Action a chung zo khami hi klem chon arit deuh zo kani tuna a thalak te ilo en chin do nang hi DJI Osmo zo khani a sai to ang khanin a camera te le a video te hi i han clear ma sa do ni la a camera hi 12 megapixel ani a chon video hi 4K in asut thei bok ani tuna a camera te eng anga fiange ni ti te kha i han en phot don te ang tunen hulai hi SJ8 Pro ni ve thunga a video quality te le a camera te kan no en ve le don ni hei hi a camera hi 12 megapixel ve thoni a wide angle ero hi chu DJI Osmo kan ala zau thei zo kan o gatina a wide angle hi 170 degree wide angle ani ve thunga na tuna a video te le a camera te ilo en ve le china tuna hian hei video quality test na ya ti hian kan lu me kan tuna audio zo khi DJI Osmo nia SJ8 Pro ve thuni tuna video in hulai mek hi DJI Osmo 4K 30 fps a lak me kani audio hi internal ani external mic kamang lo tuna hian hi a video lan dan chu nia a wide angle hi 147 degree chawni a SJ8 Pro khachu 170 degree wide angle ani amaro chu hei a video tak hi chu tlem chuan SJ8 ai kha chuan afia jok ni ina lang van te po khi a moi khop mai a pol dan te po maro chu hemi a thim lai chin anga son tlem chuan a thim deuh ni na langa maro chu ein adjust vessel thaw son tuna hen tlai lam dar ni borvel ani hei hi a video lan dan chu ni mai ta nine video mulai mek hi SJ8 Pro ina a capture ani a hei 4K 30 fps ina ala ipo pan color vel chu a ke dik khop maya maro chu a koilam pang mi chin tai so wine ma DJI Osmo ta hi chon a chak zo kani video quality a hi chon maro chu a wide angle ni a sau zo ka tuna hian 4K 30 fps a la kani a DJI Osmo tuna kan local chinanga a stabilization in lo en chin don ne kha ni a smooth lo di khan comment nama in lo soi ve le don ne SJ8 Pro hangin tuna kal ve le chinang 4K 30 fps ko wala a video stabilization din pan na kami ang patkita ng
cái thứ giống khác với video ta chúng ta sẽ video quality thế này camera quality thế khang kan el hawa in du khop lo la mani chon comment section nama lo drop ula video emo camera test kan nei je lang ka channel lo thera wagin kan me